le container esaboshwa kulona siba u7 silenza sisenziwa uganga nje ukwawudakwa ke yona ngoba yona le nto yayingekho serious futhi lena ningayiplan sayingaplanwanga le nto le into yazivukela yazi ukuthi ayizenzekele nje mawuphethe insimbi nje iyakushisa iyashisa wonke umuntu nje endleleni nawo umboni weza futhi uphinde ukuphuza futhi ungathini umuntu ophethe isibhamu like kuyakhalwa ngosizi lo muntu ophatha isibhamu mfowethu isibhamu singayimosha impilo yakho futhi singayilungisa impilo yakho kahle kahle siyashintshana isibhamu siyamshintsha umuntu siyamshintsha umuntu isibhamu ingakumbi futhi isibhamu esililahle njenganathi ke bazongisikhotsheni abaphilayo yabo kanje siphatha amalahle obvious ake kusikhotheni ongaphathi uqondile isibhamu kodwa ilahle like mfowethu uma ungakhumbula impilo yakho ngaphandle kwesibhamu nempilo yakho lapho usuphethe isibhamu uma uhlukanisela umuntu butwami yabo prof kamanzi no parafini ngeke ukukhole lo yabona mina prof mina ngendlela engimdala ngayo okay imosi yabafethu engikhule nabo babe badala kuma futhi bekhona nemosi yabafethu ababe bancane futhi nabo laba ababesemva kwami babe bancane kumina ngokuzalwa kodwa yimina ogcina usebenzisa zonke into ezisetshenziswayo ukubhema ukwa iluzi mina ndiqale ukubhema senifuna ugrade 11 it was 2003 4 2003 kwa manje ngiqale ukubhema ukwa esikoleni up until ngadrop esikoleni ngoJuni ke lapho ke sengiqala khona ukugalavanta ukugala izinto ke ezibhenywayo ke ngavele ngaziqala 2003 lezinto lezi uma ngithi isibhamu sithola nini isibhamu akuvele into engangiyiphatha vele kodwa izinto lezi ezisetshenziswayo inombolo nani abafethu abaningi bayithatha kuqala inombolo sebengifakela ipressure manje kuzona ziphi kanti ngawo usalele emuva manje mina ngayazi egcineni ukuthi ayikho into engenzeka kumina nikhona yabona kwaze afikelela ke kushuthi ke kwaba yibhada ngazi uze kufikelele kulo lasuku lokuthi igcine sibe siyaboshwa nabafethu saboshwa sasiba u7 ke sisenza le nto le manje kulo 7 lona waba nebhada mfethu wava khona mfethu kuthiwa uwava wayengekho ekhasini kule nto sayisenza wayesemsebenzini wayesebenze i-night ngalelo suku lo yabo lona yena uzobuya ekseni ubuya sikubo kwabo ngoba sasiba nokuhlala kubo kwabo yabo lona singamachita ngoba babehlala bezingane be-age yethu nje bengekho abantu abadala so sasibuye sibe nogcwala khona singolovo wava sibuyele emsebenzini uyikhathalele sigcwele la kubo siyabhema yonke le mali eziyithathe kule container siyabhema namanje lonto sasicabanga ngobhema nje into sasiyithenga nje wangigoloko nje into sasiswana ngayo nayo nje masiphuza masibhema le mpatho sasibhema nje swana nogoloko bayafika nje sidakelwe yazi wakwazi yazane wanelaka amawele ngempela amawele ayashiyana ngelakhe ngoba manje kwakhona namawele ayikhona omabini kwi-crime scene kodwa ngezikhathi kuza amaphoyisa ayengasekho waphuma lo utabonyana lo mpofu usho ukuthi uyena lo one hayi mina nginandaba nawo ngababiza ngamagama prof vele phela silungisa impilo yakho la ngababiza amagama nginandaba nabo futhi ngeke futhi baze bangixwaye ngaleyonto ngabafowethu la shothi uThabo aphuma ngathi bafethu ngisaya la endlini ndiyabuya manje kubo kwabo yabona ke imigwaqo izitrato zaseKapa ziyathungelana kanje yabo ziyathungelana nje so kubo kwabo njengoba kulo wava ubhekele kule strato esila ngemuva ubhekele kodwa uzothatha i-distance inyana nje odlula imizi ethile nje wayengekafiki ngisho nakubo uThabo masingibala i-distance ayihambayo kwabe kupaka emaphoyisa inqwaba amaphoyisa khonala eKapa ke mangabe ekhe umuntu beyovula icase fake into ukuthi labo bantu bebamba inkunzi bebephethe isibhamu ayizwe lonke yawo izinto ezokhishwa zizokuncenga khishwa amakhalado say you must push basi gun you blind yabuya nyathelo la awuncengwa prof yabo manje inkinga uwava
kwathi makubalo angakuba ushulo siswasibalo yena baba nesikhathi sonke sosibalo uthi aba 7 yabo lona manje ngesikhathi kuphuma uThabo eyakubo well ufika uwafa yabo lona ushiya siba u6 uThabo ufika uwafa ugcwalisa lo 6 lo 7 lo ebese nguwo lapha yabo lona akubisanga sabuni kuthiwa ngabo lapha manje ngokwenzima ukuthi simkhuphe wafa animkhiphi ngani machidi somkhipha sithini usho ukuthi phela masimkhipha siyavuma icala ukuthi senzile le thina simile indaba ukuthi asiyazi le udakiwe sijwayela lo sisi lo sidakelo lo sisi lo yabo lona asilivumi icala siyalowa walibona icala livuma bro icala umphiko sengiyalivuma manje ngoba manje izono zami ngiyafisa zigcwaleleke ngoba manje ngiyayisola ngako konke I'm not proud ngezinto engazenza but kodwa kuyisifundo nakomunye umuntu because izona zinto lezi eyimosha impilo yakhe egcineni ngiyafisa nje nabanye abangekayithathi le basayifisayo bayilene endiyona bangabe sayiqala nje uqala ayinayo igain ayikho into igayinayo at the end of the day ayikho kunaloko suffering angijabo lonto suffering kuphela into lena isimntu ndawo uwakuwafa uthi bafethu ngicela nichazele laba bafethu uthi mayibo mina ndiyafika uyabachazela uthi uyafika ubukephi ngabe niba u7 uyabizwa abantu besiba u7 entweni nibe kwenzakalani ngolona manje amaphoyisa abuza lo mfethu lo mngani wenu kanti ziphi ngayo asazi lutho thina sekumele kube khona asazi lutho ayikho nakumele ngiyazi mina unless ke wena uzovuma futhi noma uwafa engasi lutho base kamchazeli lutho ngesikhathi kufika amaphoyisa waba nebhathi wafa wathi sanduphuma nje 2 minutes 3 minutes uThabo kwabe ngena uwafa sangena nje endlini esasibingelela usaphosi isikhwama sakhe lesi isikhwama sakhe lapha akahlali nje naphansi china ayivene amaphoyisa yabo lona so yabalelo party kuwava yenzeka nje ngokuphazima kweso yonke into yabo lona so abane party vethu sagcina ke siyongena ke jeleke naye ke yagcina naye ke sacrifice awamanje ungumfowethu yabo lona wena uyabona umfowethu lwana indoda umfowethu lwana hayi ngiyamvuma lo mfethu lwana ngoba wakhetha ukuthi hayi bafethu ndiyavuma yazini sendiyamukela ukuthi ndizolihlalela lejele manje mangabe ndizoveza ukuthi mina bendisemsebenzini okusho ukuthi nina ndiyanicwelisa uyabona leyo nto nathi siyabheka uwava uqinisile iqiniso lilashoyo kodwa nathi yasidla leyo nto ukuthi mfethu usuke emsebenzini okuveza and uzomoshakela lo msebenzi ngobe la uzophinda abuyele kanjani ngiyazabuyela phela wayiqashwe ngumlungu lapha nomlungu omhlophe cabanga lento umlungu omhlophe ngeke akutrust phela ukaduboshiwe uphethe ibhamu hayibo uzodubula abasebenzi umlungu hayi unikeza imali yakho uyebisele akuxosha same time yabo lona so abane party kanjalo kuwafa so icrime esibini kwaba nahlala isikhazi kanani lona licana okay sihleli u3 years ngiyikhaleleto professor into eyabantu nomuntu wesifazane phakathi ahlumezeke umuntu wesifazane phakathi ususenkingeni futhi nje moyo ubamba inkunzi ufica umuntu wesifazane kumele umhloniphe ubona ka futhi nabantu abayithathela phezulu abazokushaya ngempela ngamadoda ayashayana amadoda for icala elivulwe ngumuntu wesifazane solo mjita wagwetshwa walahlekelwa umsebenzi uphi njengamanje mina ngabashiye eKapa bafethu lo mjita lo ngabashiye eKapa manje angisazi nokuthi kwenzakalani eKapa nje bangasenayo nje ngesengaluza nje ama contacts yabo lona ngisena kwafoni yabo lona angisazi nokuthi kwenzakalaphi yebenzala even nasekhaya ngazi kwenzakala ntoni senginesikhathi ngagcina ngafika lana 2013 ayingese ukudala kakhulu 2013 ngizoshintsha impilo yami ngempela azama ukuthi yashintsheke impilo anilekelela nasekhaya lonto isister lami lengilamayo nomfowethu lo ngilamayo lona ngiyibona ke abantu abasebenzayo abanelakhe imisebenzi ngiyabona ekhaya yabona but kuyenzeka ukuthi uthotha unayo lakhe yomsebenzi kodwa unenhlahla ukuthi unesiphiwo mawunesiphiwo akujwayeleke ukuthi uthole umsebenzi ngoba kusuke kumele kusebenze sona isiphosa like ukuthi wena ukhonza ukudayisa it's like that but wami ngoba mina
ngathi emva kwesikhathi esiningi ngihleli phansi ngingasebenzi bonke ukuthi ngibangandiyazama left right and center ukusebenza nje ufumana yabo up until ngaze ngaintroducewa kulo polish kule product lena ngomnye umfethu waselokishini ukuthiwa nguNathi introduce kule polish efethu uzalana into yabo ngoba ngihlezi ukubona la elokishini babe nothatha ama road trip ke njalo mayibuya kuma road trip ubuya ngoDecember wayengekangazi ke lokho emane ngibona njalo mayifika ngalo December ufika ngihleli namachita yabona shoot manje uyafuna hayi mfethu uzagcina sazana ngalo mfethu uyasebenza lutho ngisebenza awufuna umsebenzi kanjalo yabona ngicela ukuthi awufuna umsebenzi mfethu no buka lalela ngiwona introduce ku-polish sinale nto lena esisebenza ngayo yabo kahle kahle le nto lena asiyidayisi siyayipromoter le nto ki-promotion yabona mina ngakusebenza ndingakufundisa how to promote this thing if uyakuthanda wena it depends on you yabona so I had no choice. I had no choice but to take this opportunity akunikeza yona lo mfethu. Yabo. So wangifundisa ke umfethu. Zange ngithathe isikhathi eside futhi uzibona ukuthi le nto yayisiphiwo sami. Into enhlanje ndibizele mina ndizibona kanjalo ukuthi ndandibizele mina le product lena yopolish. Ekaka polish. Kwa mina wangifundisa one day unathi into engajwayelekile. I-office latsela e-commercial city. I-commercial city saphethe ulendo ubaba Jacob Zone. Egadwe uboss lapha. Hayi lo boss okhona manje uwiki lo khona uboss angempela ukhumbula uboss hayi lala agcwele wabona indawo yonke manje uboss angempela kodwa lo naleza moto engathi zezamasotsha leza moto engathi izingulube lezi zinsimbi ezinamalendo ezinemawindi kanje ukukhipha isibhamu awukhipha isibhamu kuphela wayigadwa lamaphoyisa CVP sisebenza kulela ability lela ability lena indlela eli protected ngayo akudingeki kwamuntu oqanga ukuthi ulate emsebenzini uyaphuthuma efloor nababantu bani qhamuka uphuthuma ubanjwa ngesibhamu kanje insimbi esibhamu iqhawe kanje uthi hey wena indaba soqhamuza uphuthuma lazini ngalana hamba oqala le uze kahle ukholile ngempela ungazingokuphapha la ungazingokuphapha it's a commercial city so like that wena buthama kodwa ke ilento ke ile kukhona le ntombazana ke yaba nephathi le ntombazana le iliphele licala ladulisho ukuthi kwafe wadubuleka umuntu osifazana le lo osifazana iqala kanjani isuka phi indaba yakho ndizamuza lapha buthama ngoba manje sithi sihleli kanje singamajitha ukuthi sibalekile bafethu yabona asinamandla yabona and uyasiyabona o Friday Saturday lezo insuku zobumnandi yabona okusho ukuthi nathi kumele sibe nemali kumele nibe mnandi nani manje thina sina ukhiya ukuthi sibe nayo imali nazi izibhamu bafethu ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe egroupini yethu sasinezibhamu nobe zazingaki inamba zazi 4 5 thina egroupini yethu noba sasigako 10 11 12 yabo sisonke isiqhubu sisonke nje singama-out wekasi yabo ikasi limile ngathi yabo and siyaziwa futhi amagumbomane nje ukuthi ayabona lapha kukhona ubani ke lapha kuleya kasi ungezi noma yini yabo liyaziwa lonto eKapa nje Harare nje namanje abanye basamazi abanye umzwe mina ngibizwa ngomzwe izoshintsha la eThekwini indaba yokuthi ndingumuzi bese ngibizwa ngomuzi kahle mina ngumzwe la ensuka khona angithi yabo lonto babe ngibiza ngotamzweke abanye abancane ngokuhlonipha isazi isazi ezinye zezinto ngibiza ngotamzweke abanye no like ukubona ukuthi niyeni plan enye into namajita nivele senibuye nenye into senibuya nemeta kade nithi ndiyofuna imali beningaqondile okanye nibuye nishiye omunye wenu afika sale lapha sasali kuyenzeka manje nihlelike ngamajita niyeplan bafethu soyani ngakuphi bafethu ngeke mele kube khona amafoni mele kube content zakalayo amafoni ndafika nje kosikhotheni nje bafethu asisamena amafoni nje asithi asisamena imali sithi asisamena amafoni okwemali kozivelela kulo sabe simthathela ifoni angithi yabona la so siye kule kasi engaphesheya ke le kasi lena ko 37 thina siko 35 thina yabona so le kasi lena sihlulwa indlela emgwaqo nje just umgwaqo nje kanje yabona but ikasi lingaphesheya leli yabona so
abantu bangale ko-37 ayikho kakhulu i-crime ngale ko-37 yabo i-crime ngale ko-37 ingena ngathi yabo lo kodwa bakhona abafowethu khona labana esiphamisa nabo bezolayini yabo kodwa into zabo abazenzi khona yabo abazenzi khona la endaweni angithi yabo lo ngoba manje ba-private online babo ukuthi bangaziwa ngaleyo ndlela angithi yabo so into ezakalayo Chester sababona manje yabo lona thina sifuna imali kahle nathi kumele sibahloniphe ngale ndlela benza ngayo singahambi siyoganga igasi labo kahle igasi elinegebengu noma hayi ukuthi nisuke nisabana cha kodwa kuyahlonishwana ukuthi ungayoganga lapho yes manje masiyoganga lapha usho ukuthi singcolisa amagama wabo njengegebengu yabo okusho ukuthi manje makungcola igama lakhe uChester kungcolela igama ngoba manje kahle masiyigebengu singamafela ndawonye kahle izigebengu singamafela ndawonye yabo lo kodwa ngalo lasuku lo lasithayi iseke bafetha akwenzele manje sabona sasibabona uChester yabona hayi bese thatha into zethu sishona khona empini futhi nalapho sibangaka abantu abahamba laphana sabawu4 basihamba ngasonke hayi bafethu bane relaxa la ngakasho ukutuni ukhona isitolo ivenkile yakuthiwa ikasho ukuthiwa eyisekhona house yasibuza kuyona futhi ne vibe isitolo sakhona nivunyoko ningamajita akhona ngama-out akhona kuyaziwa nje ukuthi makhona thina obani kulela khona leliyana akwenzeki noma yini futhi akudluli nanoma ubani yabo ongaziwa nje akadluli funa aqale la yabo lona sibe nokumazi nje from azoyichaza ubani usuka uyaphi yini inhloso yakhe edalukalela yabo uphethini usiphatheleni yabona i-protection yalo iyakhokhelwa sasimangalo i-protection iyakhokhelwa wena njengoba usula ikhasileti okusho ukuthi manje uzoprotectwa yithina yonke into enzekayo kuwe izobhekwa yithina izosho ukuthini okusho ukuthi ayikho-ke into yamahhala yabona so sasaziwa ngalona ukuthi abantu sasibanje nibanyukunye nje sakudlala nje ubona izinto sesizenza sakudlala bengathi ayizikwenzeka le nto ibizokwenzeka yabona abantu bothuke seyenzekile sesidlulile ukuthi hayi kuba yenzile ngempela yabona sasizonhlobo abantu hayi ukuthi manje sisaske bezokuthi sibange imsindo asibange imsindo ngichilile asibange imsindo into ekhulumayo yile siphethe awumadoda yile siphethe hlali bathatha noma ushaye phezulu kanye nje umthusa ngoba inhloso yethina ayokumshaya umuntu siyamshaya futhi mangabe egoloza ngoba bakhona abantu bagolozayo nguphethe sibhamu athi dubula ukushaya wena athi shaya shaya into ukushaya umcazi into ukushaya wena athi shaya umshaya ngempela shaye swini dayifuseka umjwala letha le isimenyo shaye swini yabona awumbulali la uyamphaphamiza uyamphaphamiza yabona abona ukuthi akudlala kuyasetshenzwa kuyena ukuthi uyabuya like mfowethu ungathini kubantu kuke kwaba nomjito oke wafika la ukuthi wadubula enye ingane yebhunu kade bezobamba inkunzi ngase ngithi mina cha akanangqondo kwase ngaze kufa ingane ngoba wayikhipha izinto mase beyidubulile ingane yakhe wayengakhipha izinto before kudutshulwe ingane zakhe uthini wena kumuntu onaleyo ngqondo onaleyo manje thatha ukuthi into zami lezi ogolozela abantu uma bezombamba inkunzi uthini wena yazi la nto bhuti wami uma uzobanja inkunzi yabo bhuti wami le nto esuke ifunwa ngamajita kwena le nto ongaphinde ukwazi uyithole yebo banike le nto bayifunayo sindise nje okwe-life yakho umuntu uphila kanye life yomuntu iyi-one ayikho extra life banike le nto bayifunayo okay bafethu mina nayi le usungabahubha ngendlela obahubha ngayo mhlawumbe umona unayo i-backup yakho unawo amaphoyisa zonke lezo zinto kodwa lesikhathi bephambi kwakho yenza yonke le nto abantu abathi yenza abanye abagcini ngoyikhomba ingane kanje bayifaka kwi-oven yes bayifaka kwi-oven yazi-ke yazi abanye benza kanjani babamba yena umnikazi bamshisa ipipi nge-gaslight bambopha ngemuva i-cable tight bambopha nenyawo bamgumula bamshisa ijwabu lepipi ngelokho i-gaslight wayikhipha baba sasiyomthathela isibhamu wayesecurity somthathela isibhamu uyagoloza hlala emjondolo uyagoloza hlala noma ingane yakhe nengane yakhe encane la intombazanane ngisengane sithi baba sizofuna isibhamu la kwena sile uzofuna into eyiningi asinaso isikhathi sila agoloze le razi hayi naye mihlolo
raza vele wazenza zanzima ziraza sifuna isicela sinikeze isibhamu siyosebenza ngokusheshisa yabo usafuna ukwazi nina ningoba nizofuna nizwe ngobani ukuthi nosibhamu sithi kanti kuyasetshenzwa nakazi ukuthi kuyasetshenzwa wena la ukuthi sowasile ku-interview sithola ukusikezele yabo into yazenzeka ukuthi ukuba kanti uyaskipha isibhamu lwababa only 2 burner stove simkhulumo benqomo hlala phansi-ke baba hlala lapha sakhishwa bani umuntu wesifazane kodwa hayi baba nayi sekunuka inyama yakhe la sekunuka inyama yakhe la endlini yabo isihluku nje sijana why kumele kuze kufikela mfethu yazi uma ukuthi mfethu uhlakaniphile mfethu izinto zasemhlabeni ziyosala emhlabeni sishiya khona la emhlabeni ngoba usumene khona yeah mase bekufikele khipha izinto abayifunayo bayeke behambe it's either ubizwa amaphoyisa noma nawe ubahanta ngalendlela ukuthi uzobafikela ngendlela abakufikele ngayo ukuthi thina besingadili ngecrime eyodwa thina ubamba inkunzi yonke into evelayo nje ke yavela nje isebenzisa isibhamu nje umake kwathiwa inemali emva uma sifuna ukwenza leyo nto besiyenza thina besiyenza thina ngoba ukhona yabona ke le case le I don't think kodwa ngicabanga ukuthi wachuza ayiqhethele khona yona engazange ijezele hayi ungayibala ongazoyijezela izosuka ikhophe asibuyele lapha kule ntombazane le okuyona wayijezela le onafena idubula wayijeza ishonile kanti okay le nto leyo anele niyahlanganisa Friday kumele nibe mnandi siyafika la kule bhasi yabona ukuthi hayi siyamporoma kule bhayi bese sikhetha nje ipost lethu ukuthi hayi sijikijele nje bafethu simeni lana uzoziqhamukela awuzukumkhuphulisa wena uzoziqhamukela nje obhayisayo yabona la sihlaleni nje la kuleli khona ethile sijijeleni nje bafethu yangaqhamuka isidumbu uzoqhamuka usidumbu nisibiza ngosidumbu kanjani yabona sihlale ngempela la kule futhi ayiphelanga imizuzu emingaki shothi lezi ingane lezi bahamba bebonke no-anele yabona kodwa ilando ukuthi badakiwe kusebusuku yabona manje bahamba ngokuthi in groups yabona ubone abanye bahambe beshelwa yabona so abangashelwa abangaziwi yabo into sikanjalo uxovaxovene thina siyayikhethe ukuthi hayi laba bafethu 1 2 3 siyabathatha laba yabona siyambona anele hayi ngoba singamboni yabona bafethu umbeke lo wana yabona and nenze sure ukuthi akasiboni la ngani yaphapha siyamazi ukuthi wanele ukuthi uphapha indlela phapha ngayo yabona kodwa ke funeka yonke into esiyenzayo siyenze sent sent angaboni ukuthi besikhona la even ukuthi akwenzekile ukuthi angazi ukuthi kwenziwa ubani kodwa ngebhadi ke wasibona wasimemeza amagama hayibo nozi just hayibo jayibithile ngane uyasesithathile raso senilenzile icala ngicabanga ke le bar esikuyona ipolice station hayi uyibuka kanje ingalibheke ngale amaphoyisa ayakwazi usuka la ipolice eze la ngonyama shothi uyasidayisa phela uyasidayisa thina sasimcisha kahle sasimcisha razo kodwa ke nalapho ungayona inhloso siyasinto sasiye siyihlosile ngoba manje but ezinye izinto kuba nzima ukuthi ngakumbe uma uyisola yabo manje izoba ngathi indlela engikhuluma ngayo and ndiyikhuluma nasina kwicamera kuzoba ngathi le nto lena ngiproud ngayo ukuthi yabona kanti lotho angithi wona bafo kuvele izifundo eziningi nje manje uma kuqhamuka osikhotheni noma ngabe uyabazi thula makuthiwa lala phansi bahambe beqeda into abenza lo wayethi PS dayisa ama PS ngikhumbule egcwala ngiyamazi umjidelo angikhumbule lo mjidelo ashona kanjani angiwazi washona kanjani washona la lo mfethu la phamuzele party kula masaluni lapha amasaluni agcwele lapha uyodayisa ama PS khona lapha uthe phakathi zadayisa ama PS wake PS qhamuka isigebengu uzobamba inkunzi khona la kanti lezi gebengu uzobamba inkunzi lana uyazazi kodwa if sekulala phansi bese uyena uzibiza ngegama lento eyenzeke yenziwa ngane beyathi unolayiswa nguwe phansi wena bani yini ziphi ngawo nje shangenhlanga bafa njalo mfethu washona la eThekwini phamuzele party cabanga angithi abantu masibafundisa ngalezi zinto la kwi Mp TV1 abantu bayitshela ukuthi makuthiwa siyafunda asidlala siyafundisa sinifundisa icrime yenzeka usuku nosuku you must be aware mele uhlezi uhlomile ukwazi ukuthi makwenze ukuthi mele wenze njani makwenze ukuthi mele ngenze njani yes exactly but uyabo amandiya iwona bambe akamnandi kakhulu amandiya
wafica bus stop mhlawumbe ekuseni linde ibhasi kuthiwa amagwala thi ungalibamba ngisho liphethe isibhamu amagwala amakhulu emandiya ufike khomba lo ophambili jefu sisefoni wallet yabo uthi nje ayifake la beza bewulayini abahluphi woba abahluphayo amazulu abantu amnyama masekulandela futhi usuphumelele mase kulandela ke kulandela ke manje sifuna into zakhe sene backup yakhe manje mina razi bengalali mina prophet fire mina bengalali abantu ababiyanga madoda amawari yabona umuntu emzwela kakhulu yonke le nto wallet la manje bengihlala nalo lapha ekhaya yeah olethi belingalali khahlela izicapha njalo erumini yami yabona ngamaphoyisa abantu ama-tax man yabo amaboni ama-tax manje besisenza lezi zinto yabo isikhathi esiningi eKapa izinto ezikanje uma ingalungisanga amaphoyisa kubizwa amaboni yazi ukuthi uma kubizwa ama-owner kuyofa ama-owner ahluphizwe lonke uyofa straba la ngiboni ihlupha miyarazi la eThekwini ikuningi ngibona ukuthi kusekhaya hayi ku-right aku-right nje la eThekwini ku-rough kale hayi ku-right la eThekwini so manje u-Anele kuyamemeza-ke u-Anele-ke wadubuleka kahle kahle udujule ngo-Achus wami yabo leyo nto kodwa manje sibe ngo-Achus ngoba singo-Achus sihamba sikulose sonke kulo mshikashika igcina into ngenonke amshaya ngenhlamvu la showcase wasushaya umuntu ngenhlamvu ngesibhamu la ebusweni usuyitshethe umbulala siyambulala vele yabo ngomusa survive wahlala thina sasizitshela ukuthi akasekho nje kufanele hey niyayiphilela nje niqhubela nempilo sayithulela nje thina lana lokushini lethu ukuthi kwenzakaleni sayithulela nje bafethu sokukhipha amafoni bafethu nawo la yabona sanga besixoxa into eziningi sokuthetha amafoni esayibahle imali ngoba ngesikhathi sisuka kuyona le crime field la single brand leya sibuya ngabo nje silokushini lethu sibuya ngabo angithi yabona so sifike sesimnandi asiyikhulumi ngokwenzekile izojumpa yonke lento after 6 months buya kuyikhoma sebuya kuyikhoma lengane mina nothuswa amaphoyisa mina sethi time ngoba ngingenacala nje uyethatha ukhululekile ndisayirelaxele nje kulezi insuku ziphi kwenzakala ngayeke nibani mhlawumbe bazongichazela ngecala mhlawumbe elidala ukuthi lizolivukela awazi ukuthi inkiyankiya yahlaba yema ngizothuswa uqhamuka khane nangwanele wavela wabona ukuthi hawe kanti lengane enganje lwangazingqondo nakanti la ibikhona kwawe bekusuppose ukuthi umuntu wesifazane phela lo bemele wadidisela hayi baqinile abantu besifazane umuntu wesifazane uyaphuza ukufa baphuza ufa umuntu wesifazane ayitshela ingane kunendoda eyafika dubula umuntu wesifazane asiyidubula yona yafa yona umuntu wesifazane odimshaya ngenhlamvu eyiningi wangafa bethandana futhi kwasekuvela umkhuba othandeni lawo baqinile abantu besifazane Sindo Anele kanjalo ke Anele wabuya ke manje sebuya ke sebuyela mina akabazo achuze uthi ke yonke lento wabona mina yabona manje sekumele manje angani ukuthi manje sekubuya le yabo lento le iya rotate kanje ngendlela waboshwa ngayo wafa kule case le 7 kuyo sekumele nawe manje ndifele icala labafowethu ngiyiwazi uave wakwazi ukufela into angayenzanga manje sekumele ngiyifele manje into esayenza sibaningi kodwa engenziwanga yiwena engenziwanga yimina ingeke nize ngithi mina enkantolo nkosenkantolo akusimina owadubula yabona ubani emasiko owadubula okusho ukuthi manje senzoba se-state witness mina yabona ubopha umngane wakho manje nokufa kuseduze mazoba se-state witness nge-state witness ziyafa zisurvive zona kunzima ukuthi that is why mfethu enye into mfethu asisho ukuthi abantu kodwa mfethu into uma ubona izinto awuhlangane nayo ungavumi ukuthi into uyibonile amaphoyisa awaprotectana amaphoyisa baningi mfethu abantu befa ayigebengu kwawo yiwa yigebengu avele kuthiwa manje uyazi makufa ufakazi icala liyaphela so manje noma uzovuma ukuthi into uyibonile amaphoyisa kuthiwa kuncenga kanjani ungavumi mina nje ngisho njalo nje mina ayingeke amaphoyisa angakuthembisa ngezulu nomhlaba hayi nge-right ngoba ayakwazi ukuthembisa ngemali amaphoyisa athi sokunikeza imali yokuthi hamba ucandele umuntu
ungavumi ngoba manje kunzima ukwazi ukuthi leli phoyisa ngempela lento elithi angiyenze lizoyimela yani lona ngelimela ngoba ekugcineni ugcina manje kuwena ofaka ushinga kanti yazi iphoyisa lisuke lisebenzelani lona lisuke lisebenzele ukuthi lithole ama iziqu likhohle kusasa likhohle indaba yakho lifike line case enesisindo enkantolo yabo lona so ungayivumi lonto makazenzele umsebenzi wakhe azi serious ngaphandle mhlawumbe ukuthi umuntu wakini lo ngempela odutshuliwe noma umuntu obusondelene naye noma mhlawumbe and naye lo muntu yenzeke into uyibuka hayi ukuthi ufakaze ngento izwile ukuthi ngizwile ukuthi ngubani nobani awunayo show yalokho ngento izwile mina ngeke ngifakaze into enjalo mina prof ngizwe ukuthi uprof just kiss then sibonele for instance yena prof Wadubula usibanibani ayingabusombiza usibanibani yabo lonto ngizwile lonto ngabantu awuyibonelanga anginayo show yalonto yabo lonto so ngeke ngifakaze lonto ngeke ngihambe ngiyikhuluma futhi lonto angithi ayibona lona so la nto ufakaza uqhamuka ufakaza yes nofakaza ngingacwele zofa iNIU iqeda abantu manje shaya igebengu ukuthini ukuphawula kwakho iNIU kunophiko lwamaphoyisa ethi iNIU uma sekufike lona impela hayi ekhaya kuzongcwatshwa lizomithende noma kanjani bengingakawela indlebeni zakho nina amadoda abasemgaqweni neyi kunezinto ezineqhayo iNIU sibaqedile abantu yazi ngithini ngamaphoyisa amaphoyisa SAPS ngathi under SAPS laba banelebhe nebheje bomvu ayibafaka ama-copperhead labantu abanye bafaka ama-gloves sebeqalile iKZN hawu baqalile kanti bebeshaya ngaphi ngeza phela thina asema-TV baqalile la yazi ngithini mina mfowethu in as much as lapho kubuhlungu kubantu ukulimala abantu abaseduze nabo but at the end of the day mfowethu kumele umuntu akwesaba ukubulala umuntu mfowethu akumele kube lula kanje ukubulawa komuntu like isigebengu mfowethu kunabantu abazwayo mfowethu abavunywa ukuthiwa bayabulalana mfowethu akumele kube njalo mfowethu emphakathini ngibhlungu ngalaba abasukelwayo manje ukuthi ngempela bayasukela kuthiwa wabulala engazange abulala cha sengisho ukuthi kuthiwa imbulele eNIU ngoba imsola ngiyithola zokuthi ubulala abantu ngibhlungu ngalabo kodwa muhle umsebenzi wayo ngoba manje kumele umuntu akusaba ukubulala omunye umuntu kungabi lula ukubulala umuntu uthi muhle umsebenzi weNIU futhi muhle mfowethu prof wangibulala abantu mina ngikutshela ukuthi ngoba ngenza lo msebenzi ama-drug dealer kumele asabe ukungibulala ungathona ngoba ngiyakuphazamisa ngokudayisa izidakamizwa sekuzoba lula ukuthi ungibulale kumele kube nabo nento abayisabayo yibona abantu ebefuze ngaba bayabulawa-ke lapho abadayisa ama-drugs ama-drugs angena kanjani eSouth Africa mina ngokutshela isimanga ndoda ukuthi angithandi ukukhuluma iy'manga ngoba kunje angithandi ngingathanda ukuphawula ngiyangithanda ukufakaza hayi ukuthi into iqale ngami kodwa-ke kulungile-ke azidluleke lapho so nangu-anele usekufikela nengalo yomthetho mekufikela nengalo yomthetho sekuyakuphoqa manje ukuthi ubafele bonke abantu anele ukuthi hayi nangu bese ngithatha amaphoyisa usenjani ubuhle uma umbuka wena uyabonakala yena ukuba usayifakile lento yakhona le ukuthi manje inhlavu iyakhombisa ukuthi wangena la kodwa uphuma ukuthi andiyazi ukuthi yaphuma ngakho yabo sho ukuthi andiyazi noma yabambeka somewhere phakathi kwamathambo ukuthi ngoba inhlavu ibuye ingahambi iyophumela sometimes yakwazi ukuthi ingene iyobanjwa ngamathambo mhlawumbe uthini uvalo kuwemombo mina ngaba surprise mina ngothuka ngathi ngothusa ayikho futhi into edangibaleka nganginayo i-chance ukuthi ngabaleka manje baselapha labantu njengalapha ngesicaphelele sliding door lesiya nganginayo i-chance ukuthi ngabaleka mara manje ngisothukile ukuthi hayibona anele ngempela uyena anele ngibonayo yabo lona manje ngesikhathi ngisabunake leyo nto baye basondela hey muzi mana kanjalo ungacabanga mana kanjalo mina ngeke ungisabisa ngesibhambi mina ngifuna uba nebaleka uchazela ukuthi dubuli baleka shay khona dubuli shay khona kodwa ke hayi yangafika leyo mqondo ovolo phela amandla ngoba manje at the same time ndinalawa wakujabula ukuthi kanti asangashoni yabo ngoba ngiyakusaba ukubulala umuntu angikaze ngambulala umuntu elifini yami and anginayo into ethi ngiyoze ngimbulale bakoze kwenzeke lokho kokwenzeka ngephutha kodwa ngayona inhloso
kodwa nje mina nje nesikhali nje mina kuthiwa sengihamba ngayo nje le nombolo le ngayithatha mina endleleni yeah ndiqopoza ngayo endaweni kuphethwe khona izikhali kanje kodwa mina ngingena endlini yeah sekuyiyo sona sikhali sami yona le nombolo le yabona isikhala ngisasidingi nje empilweni yami ngoba isikali mistake nje one nje umuntu uyashona sekulula kakhulu ukushona komuntu prof manje bakuthatha sekulula kakhulu ukushona komuntu manje umuntu akwazi umgwaze emlenzeni ahlale phansi athi ushawe naku uyajuluka ucela amanzi athi ucela ulala kancane semkile umuntu emhlabeni akasekho isandla sikabani leso bani uyophendula ngenkantolo yeke inkantolo liyala emhlabeni ngosuku lo mhla uphela nejudge enkulu le dala ukuthi sibe khona la emhlabeni eyasidalela la emhlabeni hayi akekho umuntu adalela ukuthi abulawe ngomunye umuntu ahambe emhlabeni ngesandla somunye umuntu ngiyakholelwa ke mina entweni eziningi na bro ngoba nasesikolweni ngangiyi-bright esikolweni yes ayikho nje subject engangiyifaila mina okanye kunyaka engangifail esikolweni bekufuze ngabani kude kabi mina prof mina okay bafo ngifuna sibuye kuleli bhuku lakho leli okay manje futhi bakuthatha ke la kugweba icala yes la ngigweba icala la kugweba iminyaka emingaki la ngigweba 6 years iphakathi kulo 6 years ngihlale u3.5 years kwazo phuma inqawas ngoba iziboshwa ngalezo sikhathi amabhandenti ayebhala yabo aphasa ngamalento le ngamalengiso yabo waphasa yona no mina ngangekho kule cala elibhalayo yes mina ngangilesi siboshwa safunda into yazo ukuthi yabona leli bhuku leli lenzani leli bhuku leli buti wami liyaniguide leli whenever like ngilambile ndisindleleni ngilambile uyabona so nje ngicele uNkulunkulu ngoba ngiyakholela ukuthi ukhona njengoba ngikhona nje ukhona naye njengoba sangigcinile nje ngisaphila emhlabeni une plan ngami ukuthi why ungigcineleni uyabona so sometimes I talk to him anywhere everywhere I go I talk to him ask him God please help me I'm hungry now please give me a piece of bread ngomiwe manje ngiyazi uzongipha amanzi ngibe ngathi ngibuhlanye nje uthi uyazikhulumela nje lehle andibina ndaba namuntu usuke ngikhuluma naye noNkulunkulu kodwa ondibukayo nandaba naye uzombuka njengohlanye ngiyazazi ukuthi mina ngilona ohlanye angidabona lona bro so ukutshengisa ukuyisola nje ngayo yonke into ulithatha leli bhuku leli bhuti wami ngiliphiwe enye ingane izolo leli bhuku leli ebirepishele ngalo ugwayi cabanga hey ugwayi njengoba ngithi ngiyalibhekisisa leli bhuku awu kakulona ibhuku lokuthi angarepisha ngalo ugwayi nje leli ibhuku lokuphila leli ngithi hayi man ibhuku lokuphila leli ngiyalikhiyela ngiyalipheja kanje yazi ngivele ngangabisaqalekela nje kwagwayi lo hey njengofunda nje first page leli bhuku leli sengiliqedile ulifunda from eqaleni nje egcineni yonke into endasengiyayazi yabo manje sekudingeka mina ukuthi uyipractice lento yes ngiyisummarize bese ndikhetha ukuthi eyiphi ngizothini i-page mhlambe ngizoyibeka kanjani lento ngibuye ndibe elizokuvuselela yes elizohlala lindigayidile ukuthi ndihleli ungasuki ndihleli ngumuntu straight nje empilweni yes so I chose the last page lo mthandazo lo uthini libani the Lord is my shepherd I shall not want he makes me to lie down in green pasture he leads me beside the still waters he restores my soul he leads me in the path of righteousness for his name's sake yeah though I walk through the valley of the shadow of death I will fear no evil for you are with me your rod and your staff they comfort me you prepare a table before me in the presence of my enemies you anoint my head with oil my cup runs over
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Amen. Yes. Ngiyawuthanda lo mthandazo lona. Uthandile kakhulu, ngifisa ukuthi ngathi ungahlala kungihlezi. Ngathi ungamanifesta kuwena. Uhlala uhleli ndikwazi ukusho ndingawufundi la. Yabona ngoba uba wethu osemazulwini lo wafundi abafundi bakaJesu ayabafundisa abafundisa wona isikhathi yothandaza. Ethi ibani ithandaza labantu abafundi bakhe asikwazi nje uthandaza thina sicela ufune ukuthandaza hayi ithanda ba wethu osemazulwini aliphathe umncele igama lakho ukumkani bakho mafike intando yakho mayenzeke emhlabeni njengoba isenzeke emazulwini siphe namhlanje songa zethu imihla ngemihla usixolele izono zethu njengoba nathi sibaxolela abazonayo ungasingenise endweni esisenze kwahlaalweni ngokuba ubukumkani bakho namandla ngawakho nokunxalisa bobakho ngokude kunaphakathi. Amen. Uwona mthandazo engihamba ngawo lo. Mina ngisebenzela bro. Usuke kwambona uanelelo kwaphuma esigobeni sakhe. Ngikaze ngimbone kodwa ngikaze ngimbone kwa. Ungafisa ukuthini kuyena la? Uzoyibona lento le episode. Ngiyafisa ukuthi anele nje angixolele mfethu wangayona inhloso yabona into yokuthi adubuleke angixolele mfethu ukuthi adubule futhi ndikhona ndingayikhozi lona phezulu ngoba mina nobutsha esazi ukuthi sasikanjani nobutsha sasikanje nobutsha umfowabo owashona naye phezulu la yini ke into zethu kula laba mfethu nje basasibulalana nje ngeke ngasho last wena ungekho namhla ebulawa ubutsha no ngingekho. Okay. Angingekho kodwa ngesikhathi ebulawa kodwa wafaka buhlungu nje yabona nje ngathi angangixolela anele angazi nawo amade futhi ngikwazi andiyazi ukuthi ngathini hayi maningi la usakhuluma futhi sidla amaningi esake ngikwazi serious kodwa nje I think ngelinye ilanga mhla isilungile impilo yakho kuyomela sibuyele kusekuyena siyokhuluma naye nje anele yeah uyoxolisa kuseduze kapha ungajukujela itshe lifike lapha eKapa hawu eKapa kuyomela ke sifike kuyena qathatha ngelinye ilanga udlisa udunga lelo langa lelo but ikona le case na prof naye hey naye shizilisa kanzima kabi awuthandwe yini ke lapho yazi usukhulumela phansi angazi manje unale case na prof ke anishizilisa kabi yana le case lena inephoyisa phakathi yabona leliphoyisa lifika siyalazi sibheme crystal and crystal senza sibe active olonto yasilezi siwise sibhema nengidi futhi fika and le phoyisa siyalazi vele irazo yala ikasi olonto siyamazi ukuthi uyirazo mangabe ngayigqokanga ilento uniform kodwa mayigqoke uniform usiphoyisa suke sesingasasondeli kuyena but that day edinga usizo lwethu ufike engayigqokanga uniform ufike eyirazo and ufike uphethe icrystal lesibhema iphethe ingaka phethe nengidi ingaka phethe nemali ingaka hey le mali lena ngeke ndinike manje nikeze emva komsebenzi minani lana kulezi zinto nisibhema ibani ibhema nje nelungisa umqondo la nanga umsebenzi nawo fonini kunemoto yami lapha ebanjwe ngozakwethu lapha police station le moto leyana ngeke kwazi ukuthi iphelele lapha police station yabona ngoba sengisebenze kakhulu ngayo kwakuyini imoto yakhe kwakuyivelocity ayisebenze kakhulu ngempela le moto leya engeke unayishota ngayo kodwa imagine ivelocity i-golf city golf yabona ususportile yonke into papa alishoti ngalutho lalinjalo manje libanjwe kwintwana yakhe ke emgaqweni and alinayo i-t-shirt alinayo i-disc showcase lizosiwa epounding sicela ukuthi asamsiyomthathela laphana nazi isibheke wheel bafe eManiland isibheke keeper ngomthathela imoto yami saya sagqoma siba u4 ziyothatha imoto police station ziyothatha police station cabangi sase police station phakathi kwemoto zamaphoyisa kusebusuku yabona kodwa sagcina singena sibaba u2 police station abafethu abawu2 hayi batsha bangena amazi emadolweni bajike endleleni sangena nowathi amayili khalati ngithembeleke yena simbiza ngoShumaka hayi sasimthembe kakhulu esteringini alikho ipoison imficayo alikho sasimbiza ngoShumaka so sangena nowathi
sangena emotweni saphe sarelaxa sahlala sasibhemela nje 1 2 1 2 1 2 yabo lonto sithayi manje bafetha sana yabo lonto iphutha yaba kuphuma kwakhe ngethayi ngoba yena ezama udonsa lamaphoyisa wayefuna ukwenza le hanto lezinto lezi zoyizo kanti landa ayibalekanga it's not ayo film le ayo umsangano serious mara sengiyayo ukuthi wayesanga for real lento lena mfethu ayo movie lena ufuna udonsa amaphoyisa ufuna besibukwa ke sishuthwa ngamafoni ke yabona razo lelo cala lelo uyabona la college eKapa taxi college yabo siphuma khona la kule police station lela eHarare siqophozele lento eLithapark siyophumela side B masiphumela side B basivumbuka kule bridge leli ngaphansi istimela masisivumbukela ngaphambili kanti amabhuza babizana ngalento ngapha kuno 4-way stop ngaphambili nazi imoto zamaphoyisa zimi kanje sivalele sikuthiwe stand fast injisho ngithi siyaboshwa lo uyabuza lo sihlama lona ukuthi enze njani ubuza kimi and mina niphethe inqipho ndimnyola ngayo la ngibuka ke lalela ndoda mina ngifuna uboshwa yabona ngiboshela icale kanje ufune wazi ukuthi wayiphala mina ngizoboshela ukuthi ndidubule wena yazi kanjani nje mina ngizoboshela ukuthi ndidubule wena kuyatsho sifune kuyazi ukuthi asengiwatsho uqala manje base kunje njengengaya akabe siphumeka kahle lapha hayi baphoqa ukuthi angene kule moto hayi wathi ukungena phakathi kwakhe kwazo lezo moto hayi razi ukushona le anganingale ke manje ihlathi lamasosha ngaba ngalana ngala ngale kwehlathi lamasosha igasi lamalelo lamakhalati usho ukuthi manje ashuza usesisa kulela gasi lamakhalati usho ukuthi nokuyazi ukuthi masifika kulela gasi lamakhalati uzophuma kuphi ngangena kuphi uze siduku kwa ikhalati zingamakasi wakhe la yabona raza silenzanga isikhathi mina sakhe nqika nemoto ngaphuma nedent inyana lento le unbelievable wachuzi usehamba wheelchair manje sahamba wheelchair na kusuka khona lapha sukela khona kule hande futhi walihlalela nje futhi eboshiwe sesibhedlela kayange tshela uboshelwe khona lapha wathi phuma khona lapha aphuma wabuyele lokushini lelo cala zange ngiliboshele kodwa walifela wachuza kodwa manje sokubukhothen manje nalo bayasebenza hayi wachuza ilento umuntu umbize ngegama nawo sigcine sezibone seyilomuntu anguyisho bize ngeDesperado biza ngoshumaka thina ngoba manje siyamazi ukuthi simthembile lapha kodwa hayi ukuthi manje nosenza kuza kwenza Yesu siya challenge manje yena yabona so kanti yasikhaxelisa yabo kanjalo naraza so kwakumele yena ukuthi hayi ayifele lana kahle kahle kwakuyisijezo lesana senzeka ke ukuziginqika imoto washawa la mina ngingazi ukuthi imoto mayishawa ngenhlavu la ngemuva ethoshini la ngemuva iqondana nawe nawe bawashaya ithoshi lela ngemuva yabo yazomshaya la bangashanga kuwo la lokho nje lento imoto yarola so kwakhona lapha ukuthi how did I survive there because kwakumale niboshwe lapha emva kuba siginqikile imoto aginqikana la ngele nomqolo amasondo erola kanje achoose manje ngenze njani siyaxoxa ke manje sila emotweni yabona lamaphoyisa amile kanje kuthiwa yes stand fast umani nje kahle isandla zenu sibheke phezulu yabona siyaxoxa thina emotweni achoose ngenze njani ke manje achoose hayi buka achoose baleka ngoba ngeke ukwazi ungithwala yabona lithi hayi okay achoose ngizokubamba ke manje yabo ngapha manje ilento ihlathi lamasosha ngala ihlathi lamasosha ngala ila ahlala ngakhona amasosha futhi ngeke ngikwazi ubalekela ngala vele ngibalekele kule site le yabo lapha ngasi kanjani prof ngiza ngijuku kuba nathi one ngabheka ukuthi akuphi ndilunguza ngale kwelento kwesonto lunguzo naba ya lunguzo kwesibini yabisha inhlamvu la ilento la esondweni nje malijikeleza nje ithi kodwa kwesithathu labo banje lazinyoni zona ezinempiko kodwa hayi same time ngivuka ngijubane linzima kabi ngiyongena lapha ehlathini futhi ngiyaqasha buthedingo nje hayi kwaba yidlozi ubona ukuthi uyanyathela ama trees lezinto lezi ama leaves atheka ngendlela wengayo ingathi unyathele emanzini uhamba kuwona ama leaves phela
uzinyathelo uzifika ndiyabala njengoba ndibaleka nje ngibala ama-step ukuthi hayi man lana manginolala phansi ngeke ngibonakali mangikwazi ukuthi ama-leaves ehambe lana awekwazi ithi hayi suka 1 2 1 2 ndiyalala la 1 plus ngabe ngiyicabanga kaningi lena bengalala sesha amabhuzu ayahamba nje ngisho izinja ezazikhona azikwazanga ukundivundulula kodwa ngikhona ngina hey yabo lolo bro so I survived and he had ukuthi alifele icala wachoose akumele ukuthi alifele icala ngoba engeke izenzeke lento ngaphandle kobudedengu bakhe yabo lonto yeah so kwaba njalo na bro lelo cala lelo elinye nje elike landlisa nje kabuhlungu lelo cala uziphila ngokubaleka uziphila ngokucasha manje ukubona uma unecala ongalichezele uthi uma kusanda sekwenzeka isigameko uma ulele ungezwa ngisho ivalo icapha zemoto ekhala emakethe kube ngathi abantu beze ingangalali ngisho ebusuku yabo indaba wamaphoyisa umuntu owazi ukuthi awasebenza amaphoyisa akabo kenza icala uzobona asebenza awulali ebusuku eblaza amakhalati ekapa yakhahlelana amakhalati yakhathela mina ngikela thosharishwa kakhulu mina amaphoyisa thoshashana kabuhlungu beba kufaka ishuphu faka irap ile tube lemoto tube lemoto idonsa kanje ibekwe ebusweni kanje vala umoya ngqile yanto lena bese faka spray gun umzimba lo exactly like as i-colon ifakwe la emzimbeni bezophuma lapha emva kwalokho prof oba ngathi ushiwo uchithelwa ngamanzi abilayo thina basifutha ngisho emasendeni ungaze ngihlala keke la ngisho ingqeni besifutha nge-pepper spray uthi ukulala ke amaphoyisa yabo lona so impilo yami nje ngiyafisa nje na prof ukuthi ingathi ngingaba yilo muntu engangifisa ukuthi ndibe uyena kuleni but even though ngingeke ngisese like ndifikelele kulela zinga according iminyaka seyiwastekile ne but ngathi ngakwazi ukuthi ngithola amandla ukuthi ushintshe impilo yakho yes uyazi ukuthi akaze kwaba late empilweni yomuntu yazi nje ngonyaka owodwa impilo yakho ingaba ngisho ngaphezulu kwento okade wena uyifisa it's all about i-discipline i-consistency entweni yakho yenzayo yabona nje uma uzohlala ngempela kulento ube neshow ukuthi lento ngoba phela i-consistency isebenza ngisho noma ngabe kuthi izinto ayihambi kahle but wena you must be there izinto ihamba kahle you must be there izinto ayihambi kahle you must be there igama i-consistency isebenza lapho ekutheni uhlala kwi-discipline uhlala entweni uqhubeka wenze leyo nto noma ngabe izinto wena ngokwamehla khona noma engqondo yakho ubona ngathi ayihambi according to i-plan le wena oyibhalile iyona nto yenza umuntu ke leyo ukuthi agcine efinyelele lapha afisa ufinyelela khona ukukhula nje yabo nje kubekela isibonelo ngana i-Mp TV1 isibonelo esihle kabi lesi ngihlale ngisibekela abantu ngizoba nesemina nje namajita angamaphanta angamahasla lapha ngizobe ngikhuluma nje nge-art of the social media social media mfowethu into enhle kakhulu kukuwena ukuthi uyisebenzisa kanjani ukuyithuthukisa i-social media noma kangasekho kwi-social media kodwa i-consistency mfowethu kuyona yonke into oyenzayo i-discipline i-consistency noma ngabe wenza ini mfowethu uzophumelela kuleyo nto leyo futhi uzoba namandla ngaphezulu ngisho kwendlela wena okade ucabange ngayo into ebuyishayo ukuthi usuthi usathi wena uyazama ukuthi uqoqe impilo yakho uphinde uyiphazanyisele enye into angithi yabona ukuthi udayisa phazamisekile manje usemgaqweni wenze ezinye izinto mhlawumbe futhi bekuyinhlahla leyo ukuthi uhambe uzogcina uhlangane nami uyayibona le nto leyo but kodwa i-consistency ukulokhu uqhubekile udayisile uyavuka ekuseni uyodayisa i-discipline uhlonipha imali uyavuka uhlonipha umsebenzi wakho mina ngo-9 o'clock akekho umuntu ongifonelayo yabona mina mase ngenza i-episode uma uzufona yami ikhala angiyibambi ngicisha semthando ngoba isikhathi sami i-discipline leyo isikhathi sami ne-episode understand leyo nto leyo kumele uyi-apply i-discipline ne-consistency entweni oyenzayo noma ngabe yini my brother ngitshela ukuthi the more urespect umsebenzi wakho
uzo-generate, yabona uma ukwa-focus emsebenzini wakho, ku-generate ngisho amanye ama-ideas. Like ngoba ngithi uqala uphorisha uthenga udayisi, usufuna manje ukuzakhelo wakho. Yini ezokwenza leyo nto leyo? I-consistency ne-discipline. Iyona into ezokwenza ukuthi ukhule. And respect imali. Imali ezophorisha kuyona yakhe kaphorishi. Umodify ibhizinisi lakho libe likhulu. Usungadla-ke kulona ngehlapha ebudlapha, but while you are still creating usakhanda, kumele ube discipline. Iyona ayikho into enzima nje ukuqala into mfowethu, ayikho into enzima nje ukuqala, ilapho kusuke kufuneka khona i-discipline. So njengamanje uyithola usesimeni esibi ngendlela eyisimanga, but sozama ukuthi siphinde sivuke. Kodwa into yokuqala kumele sinqobe izidakamizwa ngoba ziyayiphazamisa i-consistency, ziyayiphazamisa i-discipline. Zinesikhwele. Zinesikhwele. Mina sengifisa nje ukubuyela etshwaleni. Hey, sengifisa nje ukubuyela etshwaleni ngazi. Nazo sengizibhema ngone la emgaqweni kahle. Into ekhipha endlini. Engane. Oh, ngiyakhumbula ukwakhuluma indaba kasisi wakho ungezwani kahle. Zona ingane wayigcina nini? Ingane yami ngigcina nini? April. Lencane le. Lezi ezinye lezi kade ngayigcina engane le ndala iseKapa. Lenye lelanela mayona le ndala yona isemakhaya amba noma wayo basemakhaya eDutsho. So distance. Zothule zendala. But khona ama contacts yaconductana nemndeni wami le bese emakhaya nabododela. So le yona seKapa yona ibaconductana neolate kakhulu. Awumama usakhona? Olate lami lisakhona. Ukumfonele nje lidala nje. Njalo mama ngidibana nomfowethu nje nginikeza ama message afoni. Uyazi inamba yakhe? Kamfowethu nje. Kama wakho. Umfowethu naye ona wonke nama numbers. So ekamfowethu inamba nginayo. Umfowethu uyena khona inamba yeolate. Manje ufuna semthinte sithinte iolate. Ngingajabula. Ngingajabula prof. Awuyishaya la. Akabafu. Yeah. Okay. 067 6354 064. Hayi ngikhuluma. Bezobethetha. Hello? Sure, Scott, kanjani? Macho bathini? Alright mfethu. Scott, yazi kanjalo mfethu bengifisa ufonele iolate kanjalo mfethu ngakwazi ukusendela inamba athola inamba yakhe. Anginayo i-time mfethu. Okay. Manje mfethu uhamba nejacket yami mfethu yokugcina mfethu wenze njani? Hayibo la leso. Sobe sikhulume leyo mfethu ngiyabona. Azohamba inkodola khona. Yabona nje. Isezilo nje. Hey madoda, izimbi indaba yena ngathanda baloko. Into nileni icazela ngayo lithi yayiphathiswa yimini isibambe eKapa. Sizenza ungqasta manje. Yawo sizenza ungqesta. Mina wayehasishele eKapa lentwana. Ayisafuni manje ukukudalela manje mawugaxa isebenza manje, isebenza mnandi komhlaba. Yabona. Family nje phethe wezela manje futhi. No man, ngoba uzovuka intwana izokukhumbula, uzovuka. Hayi mina nginalelo themba mina. Bahlezi bengikhumbula ngani yazini kuyisemina mele ube khona. Ngizobiza nabanye abantu abahlala emgaqweni nabo abathanda ukudayisa. I think ngimasemina madoda mele nibe khona nani. Semina wakhe. Isemina angazi noma ngizothini unquthela noma ngizothini. La ekhona sobe sikhuluma nje kabanzi. Siqhushisana ngezamabhizinisi ayilo wenza online noma but vele isikhathini esiphila kuso nje manje
if ever une-business olipushayo kumele ulise online. Ama-clients alapho are-on akhona TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. Alapho ama-clients. Lento yokudayisa isiZulu isidala lezo. But i-product yami mina ngingenza kanjani ukuthi ndithi mesekhona sengikwazile uyenza ibe khona. Ngingakwazi kanjani ukuyifaka egame ngoba la emfisi ibe khona ngifisa egame. Yazi omunye umuntu wangikhulumela indaba kaPorisho Amanda. Khona i-charity Amanda. Ayikunzima ke ndoda ukufaka izinto ko-game, ukufaka izinto ko-Shoprite, ukufaka izinto ko-Makham, ukufaka izinto. Yabona la zonke lezi zitolo uyibona la akuzona ezala. Zinabanikazi bazo, abanikazi bazo abelungu. Abelungu ba behind itolo zabo. So into umuntu omnyama uyocindezeleka yoze kubuya uJesu ngoba kwayitolo lezi ezabo Shoprite, Spar, bani itolo zabo lezi. Uyayibona lento le. So wena umuntu ufuna ufaka uPorisho wakho okabani uPorisho osuzocindezelwa wakho ungadayisi ngoba kwakewe le dayisa asiyazi ukuthi kabani. Eminyaka siPorisho ngekewe asiyazi ukuthi yaphi. Kodwa izinto lezo zangelinye ilanga uyabona mfowethu iphutha labelungu balenzile ngokubuka kaProfessor i-social media benze iphutha nge-social media ukuthi bayiveze ukuthi isibe nayo access kuyona ngoba bazonya kwa into edingala ukuthi kufundiswe abantu ngayo manje inkinga esinayo Intombazane ukuzodansa veze izinqe akekho umuntu oza ukuzocabanga ukudayisa lapha ukuzophu umuntu actually ukuthi yena akasebenzi kodwa mawuthi yamcheck unama followers angaphezulu kwa 10,000 abantu bayimali dayisela labo bantu something mfethu social media mfethu umsebenzi ku social media angazi ukuthi ngabatshela ngibathina abantu sengikhathele ngeke ngabhala inovel engaka ku Facebook ngibatshela ngamandla e-social media the power of the social media that is why ngizobhala incwadi noma ngizoba nama-seminar athi the art of the social media because mina ngimasterishile art ye-social media mina ayimasterisha kakhulu bafu and I think lo lwazi enginalo lungasiza abantu abaningi. It's all about ukuthi njengamanje ukuthi vele ngisho ngabatshela abantu namhlanje bathi hayibo nakho ukuphila njengalo umbuzo othi wavela wayo wabehamba kanjalo besathi simchazela ngawo ukuthi uyabona imbudane nothi hayi idingo balapha mawuyiqhamukela nami ngiyifakela isikhindi uyabona hayi imbudane le ngiyabona hayi mina ngi-right bafethu akekho right lo ulalele emgaqweni njenganathi ayikuna right ngathi hayi kulungile bafethu sekuyindaba ngelilanga ungabavalelisa bathina babukele ekhaya uthini futhi umuntu ongangena ezidakamizweni bafethu ngicela abadala bayingane like bazihloniphe inhlonipho bayifuye ingane zifunde kunina ngokuthi nina nizihloniphe eqala into ebalekile nje kuyo yonke lento i-respect omncane ngeke aze akwenze ongamfundisanga khona uzokwenza lokho umfundise khona ofuthi uma umfundisa inhlonipho uzoqhubeka uphila ngokuhlonipha so i-respect iyona evula zonke indlela so bafethu please let's respect each other. Lina bedlodle nopapa ekhanda kamenzi indaba kawulalela umuntu omemeza ngathi yakhalela leli uthi igula lika Jamal chithekile awunena abazulu leso liyaduma abantu izulu leso ngoma awunena abazulu leso ngoma phansi e10K eNgcobo siyabingelela lapho kwaMasikhosetive phansi eSwatini siyabingelela nabedla mhlathi kamayekisa awumadoda siyabingelela nabazukulwane bakaPhalo nabakadalinyabo sibingelela zonke indawo sibangasakwazi ukuthi sibingelele mangabe uyaqala ke ukuba ingxenye lolu hlelo ngale episode uzoxaya ukuthi why isiqhamuko sesiqhamukela phezulu le episode le upart 2 ka episode 1 or episode 156 umzwenkosi Siphondo yena sinaye namhlanje okuyena osilandisa kabanzi le oyethameli how I ended up in drugs okuhlelo olungaphansi kwe-Mp TV1 la silanda khona abafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni bese silandisa kabanzi ngokuthi bona bawela kanjani ezidakamizweni nezingqinamba asebebhekene nazo ngoba sebeseyidakamizweni sikwenza lokho malungana ngqo nokuzama ukubhula umlilo la ungafiki khona sivala imbobo ongena sivula imbobo okuphuma kubona bonke abantu abangakabibikho ezidakamizweni sihlaba ikhwelo sithi bafowethu siyacela
ningabe nisangena umgodi mkhulu la nabakhona phakathi abasafisi ningixolele bafowethu ngeinsuku engingakwazi ukuthi ngiposte ngazo ngesimo zokuthi ngihambisa abanye futhi babafowethu ama-rehab. Yazi ama-rehab adla isikhathi sami ngendlela exa ukwenza ukuthi ngigcina ngingakwazi ngisho ukuthi ngigcine ngipostile bafowethu ngiyaxolisa kakhulu lento ukuthi nisathi ngigadile niyabona sekuthulekile ngizozama ukugwema le nto ukuthi ingaphinde yenzeke but kunzima nazi nje ukuthi manje ukuthi nje ngibhizi ngama-rehab kuzoba nzima ukuthi ngishuthe kuzoba nzima futhi ukuthi nithole isiqephu mina igama lami nguprofessor ngingwabamkhize ngidaba phansi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho sengicenga